Ai azakureka wandagare azakura bishirezaye itarondoreka azakureka wandagare azakura bishirezaye itarondoreka ai Ineza yawe itagira umumaro.
dukurikirana igitaramo kare gifate kare dutahe kare tungatambuka kirayitambuka muzuwero uzanye mutambuke babwire cyo musengera. Bwana sifiwe. Zaba kitangareruye zaba natambuke atangareruye ariko reka mabwire ikintu tukazurangara mu nzu y'Imana. Ikindi ntukaza widisturbinga mu nzu y'Imana. Hari ukurangara akano kwidisturbinga ukiyamareza atariho ukiharezo zitariho. Hari ijambo rivuga ngo iyo abatari Uwiteka uzuturinda abarinzi bobera amaso gusa. Iyo abatari Uwiteka nakazi k'umugabo wawe koshira cyane nico wishingikije cyose coshira. Nzabakatangara nitumara duhutumiye abayumbe bari hano inzego z'abayumbe zirarutana turabizi mufatwe mu izina rya Yesu. Turabakiriye ngiye kubakira ariko mureke duhutumiye. Kaduha Imana icubahiro. Nagumeze nk'abantu abantu bivuguruza abo mfite mu kiganza na usabanguramo isezerano n'ijyanye n'abana banyu sinzabarangarana. Haleluya haleluya. twongere tuzamurese icubahiro. Umurashuti uzimizina nararaye zizakureka umunsi mubi wakuba yawe zakuregera. Haleluya haleluya. Abo mfite mu kiganza nawe uzabanguramo iri sezerano n'ijyanye n'abana banyu sinzabarangarana. Haleluya haleluya. Bwana sifiwe. Tugiye gusubiza muri tumara twakira abantu twumva ijambo ry'Imana kandi tumugira ikibazo turangiza saa 3 barabwiriza bombi. Nitumara ico nshaka sinkeneye ko ari umuntu hano hari umunezero je nawe umvishije wanangezemo ko ndawubifuriza gusa. Buryo umuntu uzunezerwa wenyine nawe si byiza. Uzunezerwa ku munezero usangize niki nabandi. Isamu nitumara kuririmba mwese mwicara muri yaranje mwese niyo nziza twagiye ucuranga umuziki umwe. Ikindi cameraman yavuze ngo tafazari uzinire hano kugira ngo babashe kubabona. Yeah.
Thank you.